Raraphan tin keron along flam along raikom saiki pen helege a Interlocking power block atobar mesen kipi ajok hawara ratpen em rupsing teronaphan kachoro Karbi Farmer Association katiki aphuroya thepen badam ingnam a ingnar phangnupila Kardom pinada Abirta longpen nili sami julibepi nonarji tha birtang tonpen Welfare Plan Tribe and Backward Classes Scheme pen kapanong atin keron kangton kokajok raratum kachapaning ding une aphuk eratum pen charvodut Diphu Harilal Basti along hileke ap arki karjulong Kopi kosona joini tong bangso ahele arki kedo Komaratum angbong kaceteng khengsi bangso ahele arki kedolo nanglitum chinima Lake risim kangtang ke oratum kaceteng kheng kali Bonta raikom saiki lapen tin kacu endun araratum angbong si kaceteng kheng Nanglitum chinima kedamtang therepo ni phai krener cap arni rongsupi arlo kedo kiduk kelak parpit araraphan welfare plan tribe and backward classes scheme pen raraphan tin keron pangcheng pondo arni si angbong don tharo isi araratuma phan keron ponjia phan pathik pondera phita arju dorde raratum pen যেটো ঘটনা হল এটো জুৱাকালি ৰাতি যেটো জুৱাকালি হৈছিল ঘটনাটো অকল আজি বুলি মই কব জনাই জুৱাকালি হে আন্ডাৰ সুযোগত হৈ থকা কাৰণে কিবা টেনচন এটা হৈ গৈছে আমি জুৱাকালি তাৰিখতে আমি টোটালি ষ্টপ কৰি দিছিল বিতৰণ হয় খবৰ খাতি পনাই মানে চাওক তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন আমাৰ হাতত জমা দিছে ছাৰৰ চেম ছাৰৰ পৰা যিমান ৰিকমেণ্ড কৰি দিয়া আছে সেই এপ্লিকেশ্যন মোৰ লগত আছে আমি ভেৰিফিকেশ্যন আণ্ডাৰ প্ৰচেছ চলি আছে ৰাতিপুৱা ভাগতো আমি আহিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাগত আমি কৈছোঁ ৰাইজক যে আজিতো আমি টোটালি টিং দিয়াটো নহ'ব প্ৰথম কথা টিং দিম কিন্তু প্ৰভাইডেড আমি ভালকৈ এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিয়াৰ পাছত সেই আমি দিয়া ব্যৱস্থা আমি কৰিম আৰু সেইটো কাৰণে আমি এটা চিষ্টেম কৰিছোঁ কি ইয়াত আপোনাৰ যিসকল এপ্লিকেণ্ট কৰিছে তাত চব আৰ্বান আছে আৰু ৰুৰেলো আছে ঠিক আছে তো আৰ্বানখিনি আমি এটা চিষ্টেম এটা কৰিছোঁ কি আমি শ্বৰ্টিং কৰাৰ পাছত অহা সপ্তাহলৈকে আমি ঠেলি দিছোঁ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা আপোনাৰ বুধবাৰলৈকে আমি যি মানে গাঁও ৰাইজৰ যিসকল গাঁৱৰ পৰা এপ্লিকেণ্ট মানে ইয়াত লৈ আছে বা ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকসকলক মানে আমি লিষ্ট হেং কৰি দিয়া ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ Diphu arongsupi along kiduk kelak aphai ke batpik ajok arnisi angbong don pharo isia tuma phansi ron ponot chotpo upang dagdera phita ajar abidi pensetame pini angbong longdun veknanji kalite longdun dedepu pukamatha penajok bang suri araratum chetosi tin kibidam adim Diphu supermarket along todam paklo bonta ahok peralam ke pini ke tin ke ronji alamabe lapen bangso alam raraphan klardak pen than pachini dundo laso angbong inut banghini atuma bang pinita ron pondet tahai pukithan thudera jok kamangpu araratum ke longvek nangji pusi keton ke langatum pen charbo dutlo bangso ajok raikom sakhiatum blank fire appon nangkoklo Bangso ajok Lamding Road kilometer nerkep dok terang arong amikar sart hei terang achor kareng inghipi aphan moni ratum kaphere ahut kedong kesak ajok areng todon nangkoklo nonamat areng ke soabang phiaphan Diphu civil hospital alongsi selang pon bomlo Diphu pen rosonhanse karbiang longlai Harlong lang dopen birik longtar hawara raraphan kapanong interlocking power block atawar mesen kasemar bom mesen kethek long ajok hawar ara ratumpen em rupsing teronaphan kachora lamthe kapale Nong please socheng MSC constituency kaparlo borpu NEC atawar pen kilometer plika helo harlong langdo birik longtar langmet lapen rongkor kacheleng PWD atawar kaheno
Rat Kaningri Aputhak, Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Anparta, Hamren PWD Division Pen Kasemar Ketek Long Bomajok, Aningarong Kachipi Pen, EM Rupsing Teronapan, Akero Pipajer. Prangsi akero pio prang lo nitum soceng EM Rupsing Teronakai pansame dakla nilitum arong along kilometer hini nangki pia tuar bangke alang lipan akero pilos alang lipan kacuningri tu bangke soceng along bang nilitum dak budilara pias along bangke alang lipan si akalo je ke damtang election husame nang pehai ning pilos dan nilitum alang lipan same dak pen dak pias mentame nilitum pahai ponlo lasinon la kilometer hini nang kera bason thosi lapu borpu atwara long kilometer pli la soda ka pansame nang ka bonai peprap jingi fansi ni tum rong asor pen ke alang lipan chuning rilo Pinpur me Harlong Langdo Center Kaparlo Vodi Langso Langa Making Hiarong Terona Rong Vodilar Timungarong Pendanglok Ki Ongdung Aradapan Sorkar Kachari Atum Pen Kedam Tang Aningkanke Towar Mesen Kipi Bonjapan Ki Klemponawe Bon Sitame Non Team Karbiang Long Kachari CM Tuliram Ronghang Kachipaduk at Tokano Ahavar Sitame Towar Mesen Kacheleng Long Japan Interlocking Power Block Our Saiki Piajok Ningkan Kang Thum Arni Arwe Sitame Kanglet Kang Therpen Jok Popusi Aningarong Chipipon Rongarlo kilometer hini ajak interlocking power block kasemar pin ason thotsi borpu enisia towar pen vodi langso kilometer pli ajak kahelo PWD atowar sitami barla nang lele ako nang kasemar da prangjapan hawararat pen chuningri towar nang keme bom along chojor cholang ai hen sitami ake joyla pen ador do muchot lo puta hawararat aningkarong pen chethanrinti Hawarara dapan towar mesen kipi pen hello ake thena ekang hona kerap kipi pusi chethanrenti Vodi langso pen umru mate baitha langso kacheleng aja ke thenai PMGSY atowar stami nangke semar thu da prang japan cherok tok arat atum pen choning ripadopon Tuma Rupsing Teronakai panta kerup kilo laka selam tangana like ne to mek hini pen thailong lo pen bor pualia bangke Yalata selampo posisi cak lo, cu election host tame tum kaduk we pan pangrum si meeting ta nang dulin lo la pen hala bang so hode cak kang tengke election ki julo te selam fit po mo next election na bangke nang le tum misen ali dam nang po poson si cak du amasi no na bangke bari khata na le thilo ta selam le posi pia pon ma posi tu mang mang prong no tamala bang selampo puar juga long lo an chong di Hamren ben Daniel Inghi Karbiang Long Live Mukhim along ri along non malom habit a ingnar ke dover ajok rong araratum ason kachu echosom asonamung penang an kaphalang nu lapen kana hokdolo Lason se Karbi akhai atoma phan sai tikipen paching thur ponji aphan pura Karbi Farmer Association atumpen chepatir pi ponsi mukhim along chiri nerkep puroi athi lapen chiri troxira achitim along le along badam katiki lapen motorma chiri isi katiki adim along nampi a ingnar ahur ludam choksi kedo anta phalang no tekang lapno Labangso aputhak Karbi Farmer Association amai phu lapen klembang phu atumpen ningduk chepaklang pon Lasi habit a ingnar kaphalang no tekang an abangke ingnam raikom asaki a himpen kerap nang pajir nang jipusi KFA West Karbi anglong maipu Durgeswar ingti a himpen kachuningri padopon আলু খেতি আছে এই আলু খেতিটো ৰাতি একজাক্ট হাতী কমসে কম 100 মান আহিছে 100টা মান আহি হাতীটো আহি পেলাই গুটে মানে আমাৰ খেতিটো বৰবাদ কৰি দিছে সেইকাৰণে এইটো কোনে এটা ৰেসপন্সিবিলিটি লয় এইটো ফৰেষ্টতে ৰেসপন্সিবিলিটি লয় না কোনে ৰেসপন্সিবিলিটি লয় আমাৰ খেতিটো গুটে বৰবাদ হৈ গৈছে সেইকাৰণে News X report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lapon sikang ton itlo domi thakme kardom